Borpathar Police Station ke parlo angkang number pen Koilamati ada Arlong Chingkin Arleng adu ke kekne Arleng along Vosika Chikloni Pai ke Thomani Anarlo por Pai Krehinia Pormalom ihum Arlong Karthang Dampar truck registration number AS05 C7257 agari ahiring tangrak kachingkoya hud inut kachethabdona bangphu areng hu kesudun Arlong Chingkin Arleng adu ke kek Arleng along ke hakku penta gari motor lapen bike kachingkoi ver adimlo pinangan atum ke lada gari motor kachingkoi pen apran ki damnang dupik ando lason thot si vosi ka chikloni phai ke thom arni le thota ihum Arlong kar thang slunijan pen bogijan anat Arlong ki pon kar thang dampar truck ahiring tangrak chingkoilo lasohut inut kache thabduna bangphuta ahiring tangrak pen areng hu sonanglo Laso gari kopi ko son pensi ka chingkoi mapu ka chini pameja phan laso gari ka tewar abanga phan kaju ahut nang ka chithan do na teng polote hor kangri kali adu ke kek ong posi a break fail dermat chingkoi bublo pusi phirang ke thengnu chithan po la pendrar tumki puke hakko penta gari motor ka chingkoi dover la CPWD department atum la so towar paking chorasonte mesenji athe adu ke kek aputhaksi Arleng ta ki ding nelo na sigari motor ki veka tum anta pacha chedera ke vek chirisi kimmi puta rartum ningje pon na so gari ka chingkoy dim aklong along Borpathar Police Station atum adim aklong palisi chipari deng pondo itu silonian kora kilo ni sai itu pathor chip tu no chips tu kolo jabo e bogijan kon khini bogijan ei dote manu ahibo koise live মানে ওথনি তো একজন তো ইনজুর হইছে বলে ইনজুর হইছে না হইছে আৰু Koilamati pen Samson ti Carbing Long Life